күнү февраль айынын 19-у 2022 жыл Салкын ресторанында бүгүн алтын той болууда. Анткени Темирбектай ата Дуриядай апа менен бирге Кудай буйруп баш кошуп түтүн булатканына 50 жыл болуп, ошол алтын тойду балдары, күйөө балдары, кыздары мына кийин чогулуп уюштуруп турган чагы. Ушул үй-бүлөгө бакталай, узун өмүр, кербендүү жол каалагандар чогулуп туруп бир кол чап ойну тойдун салтанаттуу экинчи бөлүгү ачык болсун. Андырмесе, урматтуу кадырлуу коноктор, алтын тойдо алтын оркестр башталсын. Оркестр музыкасы жок болбойт. Апалар, калтыргыла. Ал эми музыка инструменти жок болбойт. Баарыңыздарга инструмент бердик. Бир колго вилка, бир колго бычак алып коесуздарбы? Кимдин күчү жетсе. Бир колго вилка, бир колго бычак алып коюңуздар, кимдин күчү жетсе. Өйдө көтөрүп коюңуздар. Өйдө бийик көтөрүп коелу. Бири-бирине уруп коюңуздар. Байге. Кардашым, келиңиздер. Бир вилка, бир бычак. Бири-бирине уруп коюңуздар. Мен дирижер, сиздер солист. Биз алтын тойдун алтын оркестрин баштайбыз. Кул болсун Темирбек ата, Дүрия апа. Тоюңар кут болсун. Баштадык. Рахмат. Эмесе экинчи бөлүктү ушундай шаң менен ачпасак канда окшошпой калмак. Урматтуу апабызды чакырып алайын. Апа жүрүңүз. Ушу кишиге кол чаап койсоңуздар болобу? Үйдүн куту аял заты дейт. Атамдын бирин эки кылган, экисин миңге айландырган, үйдүн ичин гүлгө айландырган, жанып турган күнгө айландырган ушул апа. Келе. Өзүбүздүн апабызга кол чапкандай, Дүрия апама кол чаап коелучу. Апа. Алтын тойго имам болсоңор, ошол алтын тойдун ар бир кадамын сиз кылдыңыз. Сиз уюштурдуңуз. Ошондуктан баарыңыздар көңүлдө турган чакта, мен бул жака узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына, өзүнүн күчүмөндүгү, таланттуулугу менен таанылган кыргыздын дагы бир жөнөкөй уулу Акбар Сүйүнбаевди чакырайын. Акбар мырза, азыр апабыз үчүн жакшы бир үрдесте келек кылып койсун, көңүлү. Чоң рахмат. Дүрия апабыз жүзгө чыксын дегендер кол чап коштоп туралы. Бүгүн туулган күнүңүз апа деген чыгарманы жалпы уул кыздардын атынан тартылап коюуга уруксат этиңиздер. Жалпы эл журт коштоп колдоп турабыз. Келиңиздер.
Kıyılara
Kırgızdın balası Akbar Suyunbayev'e el jurtun bir kolda көрсөтүп коелу. Рахмат. Темирбек ата. Темирбек ата. Ушу Акбар балаңыздын атасынын аты да Темирбек. Өзүнүн атасын ушактап коюңузчу бир балаңызды. Ай барекелде. Сүйүнбаев Акбар Темирбекович. Кол чаппаңыздар, жумгалдыктар. Мен Кошкордон болом. Кол чаппасаңыздар, жолдон карма болушу мүмкүн. Барыңыздар. Рахмат, Акбар, бар болуңуз. Ата, оң жакка келесизби? Могу жак бүт сиздин командаңыз болсун. Менин командам барсыңарбы айланайындар десеңиз бир кол чаап коюшсун. Менин командам барсыңарбы айланайындар? Апа, ал 50 жыл чогуу жашап алтын тойго ээ болдасыз, бирок аксакалды бир коркутуп сестентип коюңуз. Алышка карап тур деңиз. Алышка карап тур. Бул жак бүт сиздин командаңыз, биздикилер деп койсоңуз бир кол чаап ышкырып коюшат, Биздикилер. Рахмат. Ата, эми 50 жыл чогуу жашаган тойдо урушуп кетпегиле, кол алышым жашнакай эле отуруңуз да. Рахмат. Кыланар оң тарап, Темирбек атамдын командасы, атамдын ысымы канчага бөлүнөт? 2-ге? 7-ге? Канчага? 8-ге бөлүнөт ысым. Канча буунга бөлүнөт? 3-ге азаматсыз. Кеттик анда. Темирбек деп чабалы так болсун. Темирбек. 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 Эми биз Турия. 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 Эми чогуу алтын той кут болсун. Эки тарап бирдей чабабыз. Алтын той. Алтын той. Кут болсун. Алтын той.
ойлоп калган соң, мен Темирбек атамдын командасынан баштайын. Экрандарды карап, эле күтүп алыңыздар. Кайсы конок шамдагай болсо, анда приз даяр. Бул жакта экран бар, жана бул жакта экран бар. Бирде апамдын, бирде атамдын командасын карап турам. Экранга сүрөттөр чыгат. Эгерде кимде-ким бул сөздөрдүн авторун билсе, анда приз. Кулагы таптап куш кылдым, курама жыйып жут кылдым. Жооп Манас Баатырдын сөзү. Эжекме болчак болуңуздар. Биринчи жогору жакка турган столго приз берди. Кийинки сөз кетиги кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың. Ким айткан? Нурия апамдын командасы. Айге, төбөтейшим айге тура кал. Буну ким айткан? Я. Өзүңүз жеңип жоксуз. Нурзат Разаковага болчак болуңуздар, приз. Исак Разаков. Кийинки сөз. Окуу, жана окуу. Кимдин атасы? Биздин атабыз деди. Байкемдин атасына приз. Владимир Ильич Ленин. Окуу, жана окуу. Кийинки сөз. Ажалга тике кара. Кимге айткан? Азамат Сабырыңыз ким? Алина приз алып келди. Приз. Курманжандарға, сен оруа, мен оруйым, анажыр кім айтқан дегіздер, жоқ барды? Дүрия командасы. Алымын осқылап, азаматсыз атыңыз кем. Ұзаққа олжа болыңыздар, приз. Ал қосма, сен оруа, мен оруйым, анажыр. Кейінгі сөз. Бұл қаншаншы стөл екен я? 14-ші стөл, жоқ. Чыңгыз Төреқұлович, Айтматов, Чоңғызға неге қол шаппайды сыға приз сізге. Чыңгыз Айтматов, кейінгі сөз. Мен инсанмын, адашып қалышым мүмкін. Мұсылманмын, бирок ислам дин емеспін. Маға емес, пайғамбарға қарап түздөнгілі деген сөзді қайсыл белгілі алым айтқан. Ежеке, жоқ туып қойылы. Жайлы? Я, кем апа? Кем айтқан? Чубак Ажин Жалилов. Апа осына қол жағып қойыңыздар, приз. Апа, азыр еңінде қалай? Қайсы сол аябай қату қиқырса, осы жерге қайра келе өріп, кейінгі сөз. Бұйырса Қырғызстан оңалы. Қату қиқырамыз, қайырға қарай? Қату! Болды, Қадырбек атаның дастарханына келеді. Алмазбек Атамбаев. Алмазбек Атамбаев, бұйырса Қырғызстан оңалы. Қол жағып қойыңыздар. Çıkışke. Soronbay familiyası kim? Geldi. Kıskaça. Sokavayga deydi tuğanlar. Prizsiz kim? Soronbay Şarif'in Şembekov. Ototo Zimani будет. Kayga orayı. Katu. Tınardın canında. Tınardın canında. Şöyle. Ой, наконец-то Байкеме olacak bazıları. Altında. Şu stolu aşağı priz alalıyla. Bir olacak bazıları Байкеме. Sadağa ol oyuncusun. İyi söz. Gelin Kurban razı olsun. Kabul olsun. Kim aytkan? Çok koylar. Aziz Rahmat. Bişkek'ten. Bıpşey meri. Olacak bazıları. Priz sizge. Aziz Rahmatov. Kurban razı olsun. Kabul olsun. İyi söz. Gelin Soğun beker munayın satsan da gay. Kes-keste çegaran japsan da
Çandağay, men seni suyum Kazak, men seni suyum Kazak. Atayım öyle. Atarsın bilem, enesin bilem, tüköşün olur, en seni suyum Kazak ve kalaydayız. Cumgaldıklar var mı bir kolçak boğazlar? Hova tıklaşa. Cumgaldın akını, baygına biriz. Kim söz? Men uyanam çılın aytkanlar böyle söz kim aytkan? Hatı yıkavuz, kayın göre. Hatı! Dağlı geldim sizlerge. Men uyanam çılın aytkanlar деген sözdü kim aytkan? Qanchalik joylashmay. Siz o'sha kishini yaxshi ko'rasizmi? Bilmayman, ancha tanaysiz. Ana sizga prizyonda. Tomosha berasiz. Qanchalik joylashmay. Men uyalamchi. Uyalchaq eski deputat. Deyingizsiz. Ko'ngil ko'zlar qatl kimni yiqisa. Найти на меня уголовное дело. Это почти что найти. Крокодил реке Нарын. Наконец-то o'sha yerga ta'bir keldim. Qanibek Imonaliyev, Paygame priz. Qanibek Imonaliyev, bazomatsiz. Keyingi so'z. Ketdiki, qo'ychay degan so'zni kim aytgan? Emre Esenaliyev. Atınız kim? Alişer Esenaliyev'ga olacak boğazlar priz sizge. Keyingi so'z, ketdiki. Жақсы отырып, көңілді отырып, ақ батаңыздарды беріп кетіңіздер деген сөзді кім айтқан? Тақырып приз алайық стөлге орайыншы. Жақсы отырып, көңілді отырып, ақ батаңарды беріп кеткіле деген сөзді кім айтқан? Тойдың иесі аты кім? Жоқ, той иесінің аты? Темирбек Дурия. Темирбек ата, Дурия апа, қолшап болыңыздар, мына сізге приз. Жана ақырғы сөз. Келіңіздер, ұшыл ақырғы приз. Ұшыл тойды ашық деп жариялайын деп кім айтқан? Аты кім қырауы? Кім айтқан әже? Аты кім? Жоқ приз, аты кім? Аты кім айтқан әже? Аты кім айтқан? Қолшап қойды! Рахмат әже, приз ұтпасын. Рахмат, мен атымды ұмытпай жаттап болғаныңыздарға. Өзі өтсе дағы сөзі өлмесін деген қырғызда сөз бар. Лайым Темірбек атамдың, Дурия апамдың сөз түрді арқасында өздерінің өрнекті емгегі айтқан асыл кептері қалсын дегендер қол шапып ола. Қалсын ба? Рахмат. Емесе, қадырма меймандар, қымбатты қонақтар, кейінгі сөз кезек. Мына ес алып келгенден кейін, жақсы ойындан кейін, жақсы апауыздың туылған күнін құттықтап, гүлдестелерімізді беріп алғандан кейін, Темірбек атаның, Дурия апаның тайкелеріне, тай жеңелеріне, жана жиендеріне ұйғырауыз. Талант тайке, Жаныш байке, Керез жеңе, Шаршенбек тайке, Батма тажеңе, Ритеже, Айбек тайке баштаған, тайке, тайже, тайжезде, тайжеңелер, Ақжол, Мұрат мырзалар баштаған жиендер командасы. Үйбілеміздер менен, чуайларыңыздар менен, келіңіздер, бийлеп шығалы, құттықтасаға. Мен зармын, шуылдаған шамал бол, шорым қапты жаным. Қазір тазыл көйнөгүңдүн, қызылына мен зармын. Қысқалығын көргөнімді, қызығамын ек жаным. Жаным, жаным, ек жаным. Жаным, жаным, ек жаным. Жаным, жаным, ек жаным. Hay digi 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 digi. Hay digi 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 digi. Hay digi 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 digi. Hay digi digi, hay digi digi, hay digi digi. Şime şime kaşlarımdın, şimesine min zarım. Ай, абдан шамдағай шайыр мықты билеп шықтыңыздар. Тайеке деген пир болады дейт, урматтуу пирлер, қош келдіңіздер. Маңайыңыздар жақсы ба? Дағы бір сұрайын қиқырып қойыңыздар, маңайыңыздар жақсы ба? Ай, баракелді, болыңыздар, шындай болыңыздар. Құдай құт қылсын. Ава, бұндай тұрып алыңыз, келіңіз. Ағалар, келіңіздер, алдырақ. Қысылбайлы келіңіздер. Маңайыңыздар.
келіңіз бұл жерге. Айдыжы, келіп қоспын. Келіңіздер, тілек баштайлы, апа. Көңілді қоңыздар, апа келіңіз. Ушул алтын тоймасына кут болсун. Денсаулыгың арчын болсун. Өмүрүңөр uzun болсун. Ушул балдарымдын, кыздарымдын уймасызлыгын көрүп жүрөр. Аман болгула. Темирбек. Угатасыңбы дүйнөгө? Шул көп жашагыла. Дагы мына алтын той болуп атат. Дагы тойлор болсун. Рахмат апауызға, байкелер, ұлантыңыздар, тайкелер. Сіздердің өміріңіздер ұзын болсын, да келешегіңер кең болсын. Ушундай алтын тойлордун дайымын өткөрүңүздөрдөгү бала акыраңыздар менен эл журтуңуз менен аман болуңуз, бактылуу болуңуз. Рахмат. Gelin sizge. Жезде, бүгүнкү тоюңар кут болсун, денсаулык болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргызда айтылат эмеспи? Чоң ата болдум, чоң эне. Чоң ата болдум, чоң эне. Балдардан көрүп небере. Балдарым урматтап турса, мен жетелеп жүрбөйт белем небере дейт. Сизде ошо небере жетелеп, чөбөрө жетелеп, бул жашоодон эң бактысы, эң мыктысы бакубат жашоо эмеспи деди. Ошо бакубат жашоодун эң маңыздуусын жашап, дөөлөттүү кадырга жетиңиздер, аман болуңуздар, эжемекоңуздар, бар болуңуздар, көп жашаңыздар. Рахмат. Алдыға бір қадам чыгып алыңыз, келіңіз. Бүгүнкү алтын тойлор кут болсун. Эл соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ушундай тойду өткөрүп аткан ушул жерде уулдарыбыздын дайыма өмүрлөр узун болсун. Небере чөбөрөлөрүбүз менен, туугаларыбыз менен аман болуңуз жеке. Ушинтип эле жүрө бербейсизде. Серкени ашаңыз, сексенге чыга жашаңыз. Секирип ойлоп ошондо бийлеп атып чарчаңыз. Эжеке, токтунуу бетин ашаңыз, 90го чыга жашаңыз. Оголонуп ошондо кансы бийлеп чарчаңыз. Жүздү башы жашагыла беттеке. Ол кармашып болуңар дайыма ушинтип той берип эле жүрө бериңиздер. Дайыма жакшылыкта болуңуздар. Өмүрүңөр узун болсун. Өзүңүз ыры окуй албай, ыры окуганды көрө албай болбой бир кол чапаңыздар, караңыздар, келиңиз. Мыктырыңыз үчүн. Ким уланды? Келиңиз байке. Урматтуу коноктор, көңүлдүү кечиңиздер менен мен бияка эки кишилер менен адегенде байкеде баштайын, анан кийин өзүң алса тааж эсте дейбиз бар. Байке эми бүгүнкү үйлөнгөн күнүңүздөрдүн ушу 50 жылдык мааракыңар кут болсун биринчиден. Экинчиден көчө мурдагын өтүп кеткен жеңим туулаңын кут болсун. Өмүрлүү бактылуу билбейм силерге мен таң калып атам. Ушу 50 жыл экөөңөр бири-бириңерге кантип темирдей чөйүлүп чыдап келдиңер. Ошон үчүн атыңызды жастан темирбек койсо керек да. Бала чакаңар менен өрөн бутаңыздар өсүп, өрө чөйрөлөрдү көрүп, мындан аркадагы ушундай жыгал менен эле өзүңөрдүн эмгегиңер менен ден соолуктуу болуп ар дайым жакшы жашаңыздар. Рахмат силерге, элге кошуп чакырып койгонуңуздарга. Жеңем болсо качып кетсе керек бир жагына дагы. Аз даярданып бир сюрприз бар эле, туура түшүнүп коюңуздар, келиңиз, башыңызга калпак кийгизип коелу. Темирбек, Дурия, силердин 50 жылдык алтын тоюңар кут болсун, силерге ден соолук алып, ушул бала акыраңын эле урмат сыйында төрүндө балпай эле көрүктүү болуп, үрүн бутагыңар өсө берсин, аманчылык, баардык туугандар менен эсенчиликте жүрө бергиле. Тоюңар кут болсун.
Kaalan tilinglerге жеткиле, аман болуңlar. Айтқаныңыз келсін. Байке, белекке шашпай тұрыңыз. Бұл жекте ежекемді сөйлейін деп отыр. Байке келіңіз. Белекті чоғы берелік. Geçti, söyle geçti. Geliş. Güveceme göğüsten, anaysa balıktan. O arkadaşların bölüsü. Aman olup. Bir soğukta tüm olsun. Bağlarsan olmaz, tüyün ölürsen. Geçti. Anam. Narınğa geç-geçte bak turmuzlar anan ben gelişirken varlar o zaman sizden durmazdan toyun yeni durmazlar. Geçtiğim atan hırlanak dediler geçtiğim burada kaçtayız işte. O. Ayağında bir dilek aytıp oğuz Kelet azır. Ana bir söz aytıp koyunuz. Ayttınız mı? Anda sürekli şöyle anan giyinir bolsun he? O. Geliniz Bayke. Hurmatlı Tayke, düğünde taraflı toyunlar kutlu olsun. Uşu toydu ötkürüp atkan uğul kızlarımızlarga, gelinlerimizlerge, güyoğanlarımızlarga rahmat. Barıсын başımızda biriktirip үшін toy verip açar. Emdigi дағы bir 20 жылдан кейін небере чөбөрөлөрүңүздөр өткөрсүн тоюңуздарды. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Неберелердин рахатын көрүңүз. Айтқаныңыз келсін. Қана Байке, қалпақтарды киіп женелерім, жолуқтарды жабалы. Başыңыздар биік болсын. Sizler dese жүрек ұчы тилинип, sizler dese жақшылығы билинип, Тайеке деген пир болот деп, Тайекелер чыққан жерге Дүрия апам кел атат, bir башкача кып-кызыл болуп кийинип, кол чаппай алыңыздар. Дүрия апамды чакырып алыңыздарчы. Мына сага апам өзгөрүп келеді. Атам кайра башынан сүйүп кала турган болду мына. Келиңиздер. Апа, атамды bir колтуктап, кол чапып алыңыздар. Жараштырбы кийби? Orada oturup boğazlar süretleşiyoruz. Gelinizler. Orada oturun. Yürünüzler. Bir süretleşip koyalım. Maldıraydı oh canları. Cheese, please. Şut gelingizler. Apa gelingizler orada oturup koyalı. Gelingizler yani bir yılmay koyalı çoğu.
кетпеңиздер. Туғандар, hurmatly қонақтар, қадірлі меймандар, мұндай күн қайталанбайды екен. Бұл күнде әрбір көзірме маябай маанилүү болып саналады. Сурие қонақта отырған біздің арамызда таланттуу эгиздер долбоорунун негиздөөчүсү, маданияттын мыкты кызматкери, Сурия Республикалык коомдук фонддун төрайымы Сурия Осмонкулова эжекебиз бар. Кийинки сөздү ушул эжекебизге кайгаралы бир кол чак койсоңуздар. Сөз Сурия эжекебизде. Арбаңыздар, құрметті қонақтар. Бүгін атамыз Темирбек апамыз, Дүрия апамыздың бүгінгі торқол тойы отырады. 50 жыл жашап, бүгін еліне жұртына той беріп отырады. Біз қуаныштамыз. Апа, ата, сіздердің денсаулықтар шын болсын, өміріңіздер ұзын болсын, көп жашаңыздар. Дүрия апа маған ұқсап, атым ұқсас екенсіз. Мен атым Сурия, еженің аты Дүрия екен. Көптеген жашынақай сол пенсияға шықсаңыздағы қыздың қолын өлчілігіменен елге танып, келешекте балдарға, жұрттарға үйретіп, көптеген іштерді жасап келатырсыз. Елім аман болсын, жұртым аман болсын демекпін. Азғы ата, денсаулық үшін болсын. Туғандар, келіңіздер, көңіл бөліп қойылы. Республикалық фонд сөйлеп атады. Тыныштанып қойсаңыздар. Қайкелер? Ой, жеке. Бақыттылу үй бүлөдөн страндар татынакай кыздарды, уулдарды өстүрүп чоңойтсуздар. Сиздер ушулар менен сыймыктанабыз, сиздер менен сыймыктанабыз. Андыктан мен Сурия кайрымдуулук фондусу 7 область менен апалар менен биргеликте иштеп келе жатабыз. Талантты эгиз балдар менен иштейбиз. Бүгүнкү отурганда эгиз төрөгөн апалар барбы? Барбы? Андан кейін айтайын, мен сіздерге бөлек берем. Анда месе бірінші ошо Темирбек ата менен Дүрия апабызга бүгүн Сурия кайрымдуулук фондунун бүткүл 7 область менен энелер фондунун атынан биздин Дүрия апабызга ардак грамота атабызга фонд тарабынан курмандан дарканын Дапкайым деген төш белгисин сыйлап коюп кетиңиздер. Өзү да айында Дапкайым экен. Сурия энелер коомдук кайрымдуулук фондунун 16 февраль 2022 жылындагы буйругунун негизинде Бообекова Дүрия Дапкайым республикалык төш белгиси менен сыйланат. Сурия Республикалык энелер коомдук кайрымдуулук фонду үй бүлө ардак грамотасы менен Исакулов Темирбек Бообекова Дүрия сыйланат. Айлыңызға ошо курмандан ападай ошо курмандан деп ат койгон экен элиңиздер. Ошо курмандан апанын арбагы сыйлап ошо өмүрүңүз узун болуп ата күнүңүздү тең карыңыздар. Денсаулыктар болсун. Сиздердин жашыңыздарга барабыз. Сиздерге окшоп да биз
Андыктан Дүрия апама арнап Картайга чапакемден ырдап уруксат этиңиздер. Рахмат. Темирбек ата, сиз эс ала бериңиз. Урматтуу Аман-тур, Эсен-тур, Бек-тур байкелер. Апаңыздар менен алмак-салмак бийлеп койгула. Коомдук кайрымдуулук фондунун төрайымы, таланттуу эгиздер долбоорунун негиздөөчүсү, маданияттын мыктысы, кол чаап койсоңуздар Сурия Осмонкулова эжекебизге. Эже ар дайым эне камын, айым камын ойлоп жүрөсүз ушул белек той ээсинин атынан, сизге. Рахмат.
кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Эми кадырман меймандар, экранга көңүл бөлүп коюңуздар. Ушул күндүн урматына дайындалган кичинекей көркөм тасмалар чогулуп көрөлү. Жаккан жерлерде колдогонду унутпайбыз. Баарыңыздардын назарыңыздарды Салкын Төрдүн экранына бурабыз. Келген ага туугандар, жакын санаалаштар, баардыгыңыздарга аманчылык, эсенчилик тилеп, кош келиңиздер деп айтмакчыбыз. Бүгүн өзгөчө кубанычтуу сезимдер менен ата-энемиздин жакшылыгында каалоо тилек бата алалы деп отурабыз. Ата аскалуу тоо, эне оорундағы буна, бала экөөрө тийип турган шамчырак дегендей, быйыл атабыз Темирбек, апабыз Дүрия менен бир түтүн булатып жашап келе жаткандарына 50 жыл, тактап айтканда 50 жазды, 50 кышты, 50 күздү, 50 жайды баштарынан кечирип, ысык суукту бирге тосушуп, төрүбүздүн көркү болуп олтурган чактары. Анда сөз башынан болсун. Сиздер ата-энебизди көрүп, жакындан таанып билсеңиздер дагы, азыркы сүрөттөр менен коштолгон тасмага көңүл буруп, бир аз болсо дагы артка кылчаябыз. 1972 жыл 10 август Темирдей Күчүбек сөзүнөн айтпаган, аскер кызматынан жаңы келген шыңга бойлуу атабыз Темирбек жаркыраган кызыма жана жактырган сүйүүмө жетем деп дегдеп жүрүп, чачы узун, сүйкүм жүздүү шайыр мүнөз апабыз Дүрияга ашык болуп калат. Атабыз ал кезде 22 жашта эле, апабыз болсо 10 классты бүтүп, мектепти аяктаары менен 17 жаш кезинде экөө баш кошушкан. 17 жаш. Эмне деген сонун курак. Ойносо оюнга, күлсө күлкүгө тойбой. Турган мезгил, ата-эненин тарбиясы, ыйманы менен баарын сыйлап, ар жоругун салынып олтуруп калат. Тонук махабат Кудай буйруп, 1973 жылы дал болжогондой 10 августта бир жылдан кийин ун кыздуу, андан кийин кызы Алжылтай болуп, ошентип бактылуулук жылуулуп, 6 балалуу, демек 3 кыз, 3 уулдуу болушат. Бүгүнкү күндө кымбаттуу, сүйүктүү ата-энесине айланышат. Турмушта өйдө төмөн ак кара жандап жүргөндөй, ата-энебизди тагдырган чылаган кыйынчылыктар, сыноолор менен калчап келди. Жашында берсин мээнетти, карганда берсин дөөлөттү деп элибизде айтылгандай, жаш кезеринде ошол тагдырдын сыноосуна сынышпай, бизге чоң үлгү болушуп, баардыгын жеңе алышты. Ата-энебиз улууну урматтап, кайын журтунун сөзүн эки кылбаган жаштарды катарын толукташкан үчүн Кудайым жолдорун дайыма ачып тургандай сезилет. Азыркы күндө Кудайдын кулагы сүйүүсүн небере, чөбөрө көрүп, дөөлөттүү карлыкта өмүр сүрүп келишет. Атабыз жөнүндө айта турган болсок, аска зообуз. Балдарга катуу айтпаган, бирок өтө сүрдүү. Ошол сүрүү менен балдарына мыкты тарбия бере алган. Ата журтунун сыймыктуу уулу көп жылдар бою уй багып, бермерлик ишти аркалап келди. Ал эми апабыз жөнүндө айта турган болсок, алтын апабыз батасын берип, Кудайдан тилеп, биз кыйналсак кошо кыйналып, мээримдүү, өтө кайраттуу, күчтүү, акылман жан. Жаш кезинен баштап эмгекчил, канча жыл катары менен Айылдык райондук кеңештин депутаты, 2 жолу областык кеңештин мүчөсү болуп иштеп, коммунисттик эмгектен ударниге атыкты. Колунан көбү төгүлгөн уус чебери болгондуктан, азыркы күнгө чейин өзгөчө айыл жергесинде кызга сеп кандоо, шырдак, боз үй жасалгылоо иштеринде үзүлүү эмгеги менен таанылып келет. Алтын апабыз, сизди кош байрам болуп келген туулган күнүңүз менен дагы бир жолу чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жараткандын деңиз сымак чалкыган мээриминин тамчысы энелердин жүрөгүндө экендиги талашсыз. Чындык, сиз бар биздин бактыбыз тоодой. Эч качан оорубаңыздар, ата-эне. Мамлекетибиз манастай айкөл бол, Курманжан аткандай күчтүү, кайраттуу бол деп уул кыздарын алкаса, биз өзүбүздүн чакан
мамлекетибиз уул кыздарыбызга сыймыктануу менен ата энебиздей мыкты сапаттарга ээлер болду деп айта алабыз. Албетте, эне ата ырысыбыз, бактыбыз, биздин алкышыбыз чексиз ата энебиз. Бүгүнкү 50 жыл бирге алтын тоюңузда жана апабыздын туулган күнүңүз менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Мен сізді құттықтап жатып, өзімде бұндай сөз айтқым келді. Дүниеде бар да жалған, жоқ та жалған, адамсына бар жоғына көніп қалған. Bir туғандарың, ең жақын адамдарың, балаларына немере чөбере аман болса, қалғанды батырына қымбағына арман. Бұл дүниеде дөйлетті қарма қажеткілі, дағы бұл жолы замандашыңар Тұрысбек Жұмалиевтің атынан юбилейіңіздер құтты болсын. Балдарыңыздар дайындады туғандар. Жақты бұл, қол шапуыңыздар келесіздер. Балдарыңыздардың еңбегіне. Өздері сүреттерді таңдап, қырғыз ел артисті Тұрысбек Жұмалиевке оқытышып, шындай соның сюрприз қамдашқан. Біраз шалап. Балдардың өкіл аталары, өкіл апалары, өкіл балдар, өкіл қыздары, аяш ата, аяш апалары, қалосын тілегін ұшыл күнгі арнайын деп, құттықтайын, талбайын деп келіп отырышат. Анымесе ұрматты өкіл ата, өкіл апалар, аяш ата, аяш апалар, өкіл балдар, қыздар, келіп қойыңыздар. Тыныштық ата, Мокен ата, Тілек ата, Бекин ата, Айна еже, түгел байкелер баштаған топ, Бердібек ата, Байыш ата, Бақын апа, Аскер ата, Қарағұл ата, Иман аталар баштаған топ. Келіңіздер, сөз сіздерде құттықташаға. Хоп, бейле. Bir günde üstün kaynata, toy bergen adam kuvanıp da sorgun caydı caynata. Şattanı geldi kudalar, kudasın görüp kuvanar. Şattanı geldi kudalar, kudasını görüp kuvanar. Toymuna bugün, toymuna bugün, toymuna bugün. Hoş geldinizler. Sözге қонақ беріп, бір тыныштанып қойыңыздар. Жақсылар бі? Арбаңыздар, бар болыңыздар. Қылышты аргин байланат, қияуына келгенде қандай қырғыздың баласы баш бақан болып шайланат дейді. Қырғыздың мынакей 30 жылдық саяси тарихында өзінің шешімдерін шығарып, өзінің ақылын, өзінің көрөңгөсін еліне жұртына бір кесте жұмшаған премьер-министр ағауыз қонақта қол шағып қойсаңыздар. Азимбек аға, келіңіз, құттықтайды. Рахмат. Құрметті қонақтар, туғандар. Мен şu үйлену бейшен менен şu Дүрия әженің енесі менен çoğu көп іштеп қалып, андан кейін Есен Турбектер менен бүттігандай болып, азыр бұл той иелерінің семьясын жақсы білемін. Бұл жақсы кішілер менен жолықсам төрге шығасың дегендей көп нәрселер айтты, мен осы сөздерге, жақсы сөздерге қосылып. Көп жақсы күндердің ішінде бүгінгі күн өзгөчө күн деп есептейміз. Себебі бүгін балдарыңыздар ушундай сіздерді ата-энени сыйлап, қолдан келген жақсылығын қылып, ардақтап, сіздердің көңіл үстөрді ашып атқан күндің бері. Сіздерге чын денсаулық, ұзақ өмір, жақсылық, ешқашан қырсық, қайғы, қапа, алыс болсын сіздерден, ешқашан жамандықты көрмеңіздер, аурудан сақ болсын, дегеле жұрт, ел, қырғыз елі, осы елде жашап атқан жалпы барлығыңыздар
денсаулықта болуп, ынтымақта болуп, элибизде тынччылык болуп, журтубузда тынччылык болуп, бейгилдик болуп, ар бир адам өзүнүн ой максатына жеткендей болсун. Байрамыңыздар менен. Рахмат Азимбек агай. Келиңиз, башыңыз бийик болсун. Бир калпак кийип кетиңиз тойдон. Келиңиз, урматтуу байкем, улантып бериңиз. Урматтуу бүгүнкү тойдун катышуучулары, абдан жакшы той болуп атат. Карап отурсак, Темирбек менен Дүрия бүгүн алтын тойун берип атса, биз ошонун күбөсүбүз. Дүрия менен чоң окуган классташыбыз 60 эле ушул жерде 6-7 турабыз. Ошондон ошончо жылдан бери келгени болот экен, кеткени болот экен. Ошонун артасында аман эсен турганыбыз биз, келе албай калган досторубуз дагы силерге өзүнүн саламын айтты. Бул күндү да Кудай кут кылсын дешибиз керек. Темирбек менен Дүрия бармактайынан баш косуп, талай кыйынчылыктар баштан өттү. Ошонун баарын көтөрүп, ошонун аркасында бүгүн Кудайдын көзү түз болгон үчүн биздин арабызда туруп атат. Мына алдыда Азим ака айтып кетти. Кудайдын буйругу Дүриянын бир тууган иниси менен бирге иштешип, бир тууган болуп, эсентурду бала кылып, өзү премьер-министр болсо дагы бой көтөрбөгөн жөнөкөй жигит. Аны мен мактайын деген жокмун, Азим бул тарыхта калат. Элдин баары аны айта албайт. Мен ушул жерде ушу бүгүнкү тойдо бүт карап отурсам, улуусу, кичүүсү, куда сөөктөр, бир туугандар, балдары баары отуруп, ушинтип сүйүнүп, сыймыктанып тойдо отурат. Кудай баарыбызды тойдон ажыратпасын. Тойдо бололу, той болсун. Тирүүлүк болсо, ден соолук болсо той болот. Мен ушу баардыгыңыздарга ден соолук каалайм, тирүүлүк каалайм, анан ушундай той каалайм. Дайым тойдо болуңуздар. Рахмат, улантып бериңиздер. Дүрия Темирбек, тойуңар кут болсун. Ушундай балдардын урматсын көрүлө. Кудай берген жашка чыгына өмүр көрсүн болсун. Мына Дүрия менен азда бердек айтып өттү. 10 жыл чогуу окуганбыз. Булардын сүйүүсү катуу экен. 10 классты бүтүп атканда акыркы экзамен убагында терезеден алып чыгып, кем баш косуп кетишти. Ошонун арасында биздин бердек айтканда классташ балдарыбыз бар эле ошо терезеден чыгарып берген. Алар келе албай калды. Ошондой эле боябай болчу Дүрия. Биздин балдар менен эркекче мушташып, эркек менен эркекче коюшуп жүрүүсү чоңойдук да. Мына ошол боябай болгондор келин болгондо да ушул жаңа вакыттын арасында боябай болуп жакшы келиндерден болду. Мына Курманжан сыйыгына тартып атат. Ошо татыктуу биздин классташыбыз. Ошо өмүрүңөр узун болсун, Темирбек. Ошо тойуңар той боло берсин. Дагы да көптө тойлордун, эрлер тойлорунда көбөлө берели. Рахмат, тойуңар той болсун. Рахмат аба, келиңиздер. Эми Темирбек Дүрия айтылган сөздүн баары кабыл болсун. Алтын тоюңар кут болсун. Өмүрлүү болуп, дагы мындан аркы немеде 70-80 жылдык тоюңарга күбө бололу. Аман эсен болуп, ушу алдыда айтылып кеткен сөздөрдүн баары кабыл болуп, тоюңар той булансын. Рахмат, акырындап жыйынтыктап бериңиздер. Келиңиз, байке. Ассалаумалейкум, құрметті қауым. Алтын тойға жиналған, алтын тойымыз құтты болсын. Темірбек құда, Дария құда бейт. Не дейміз, жастарымызға жас болсын, бақытты болыңыздар. Бала шаған тиреуі болып, арасында көрлерінде отырып, тойларында жүре беріңіздер. Ауылмайсыз қалған, жаңа бізде бір қазақта өлең бар. Шет жүрсем сағынарым, іздесем табынарым, анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Сол балаңыздың тіреулері болып, әрқашан балаңыз қартаймайды, ойнап жүре беріңіз. Рахмат.
Assalamu alaikum. Бүгінгі тойдың қатысушылары. Құдағы тойымыздар құтты болсын. Ең негізгісі денсаулықтар шын болсын, өмірліктер ұзын болсын. Ішінде балдарымыз бар, қыздарымыз бар, невере шөберелеріміз бар. Шылардың төріндері көрікті, қарлықты қалайтын өстігі. Рахмат. Айымдарында өлеңнің қалау кереңіз. Кереңіз, апа. Урматтуу бүгүнкү тойдун катышуучулары. Жүрүңүз, бир аз ортура. Мен ушу айтайын деп аябай сөз сурап айтып аткандын себеби бар да. Ушу классташыбыз Дүрия башка классташтары бүтүп кеткенден кийин көөлөрүн классташтардын катарына кошкон чан эл адам бар. Айылыбызда жалгыз ушу Дүрия. Ушу Дүрия биздин классташтарга ушу жездемди кошуп, жезде деген исимде себеби бар. Şu Дүрияны biz улуу катары классташ болсок да сыйлап, келиндер дагы, балдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы жезде дейбиз. Жездем көңүлү жумшак, ушундай жакшы адам, элдин баары билет аны. Мен ушуну айткым келип атат. Ушу 50 жыл биз менен дайыма чогуу, тоюбузда дагы, жакшылыктарыбызда, жамандыктарыбызда да дайыма чогуу болот. Дүкүнүн кадырын сыйлаган жездемдин жакшылыгы. Ошо тоюңар кут болсун. Элдин баары ушундай жакшы сөздөрдү айтып атышат. Мен бир жакшы кошумча айткым келет. Ошо жездем менен эжем аябаганда неберелер үчүн кадырлуу чоң ата чоң эне. Гапырган айыны качкан элелер мектебине келишет. Чоң ата чоң эне. Балдарды дайыма жакшынакай сөздөрүн сүйлөп, неберелери бүт жакшы окуйт. Грамота алышат, олимпиадаларга катышат. Ушулар жездем менен эжемдин эмгеги. Мен ушун үчүн ыраазы болом сага. Аман болгула. Эми бриллиант тоюңар бергиле. Ошол бриллиант тоюңарга келип көп бололу. Аманчылык болсун. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Шундай сумсулуу бажырайган топтун ортосуна бажырайып турбасаңыздар, анда сүрөт чыкпай калат экен. Келиңиздер. Азымбек байкем жанына туруңуздар. Бир жылмайып коелу. Кош келиңиздер. Ушундай катташкан күндөрүңүздөр көп болсун. Азыркы эле апабыз айтмакчы, буюрса бриллиант тойлор. Куттукташабыз, Тоймуна бүгүн ушул залдагы бир конокко белекке берели деп кеңештим. Апам макул болду. Кол чапыңыздар апам үчүн, Караңыздарчы, апанын жыты бар. Апанын жыты дүйнөнү өзүнө багындырат экен. Аны эмесе ушул кемселди азыр бир конокко берип салайын. Ким биринчи болуп кол көтөрсө, ошол конок Шамдагай жөн эле кол көтөрө бербегиле. Баштапкы баасы 1000 сом, ким канчага сатып алат? Кол көтөрөбүз. 1000 сом бир. Ким алат? Баштапкы баасы 1000 сом. Байке канчага аласыз? 1,5 сом бир. 1,5 сом эки канчага аласыз? Келиңиз. Атыңыз ким? Назике кол чапыңыздар. 3000 сом бир.
yaşka çeyinki 40 yaşka çeyinki gelinlerdi çakıram. Alto olsun, alto öz kalası menen. Kıynamay yok, apanın kemselin utuk etkile. Apa törgü var olsun mu? Törgü var, bizde kadar turup olsun mu? Gelinizler. Alto, birinci alto, çukap çıkan alto gelgile. Birinci çukap çıkan alto. Geliniz, koşulamız. Buna gel, alto oldu, azamatsızlar. Biraz arkadaşlık olunuzlar, biraz arkadaşlık olunuzlar. Buna uşul apanın kemselin, hazır biriyle kızımızı tuğalar, kim tuğalar gelin bilmeyim. Soyman, apavusunun oğluna tatlılarda karabatıp olmuş. Atınızlar kim? Elmira. Elmira. Venera. Venera. Nurgula. Tilek Bübü. Mazgula. Murzat. Apam törde turat, sizlerdi güdün. Apamның kolunda tattууlar var. Ayal zatı var jerde. Tattуулuk var eken, biraz arkadaşlık olunuzlar. Bunday oyturayın, бұл жерден аласыз. Emese apamның kolunda tattуулар тұрат. Урматтуу айымдар, азыр старт бергенде, келиңиз, ап келиңиз, сиздикин да коюп коеюн. Старт бергенде апамның колундагы таттуулардын ичинен мен айткан түстөгү таттууну ким биринчи алып келип ушул жерге келип калса, ошол кыз кетип качып турчу. Тебеленип каласыңыз. Ошол кыз жеңүүчү. Апамның колунда түркүн түстүү конфеттери бар. Анда моусузга түздөнөлү түркүн түстүү конфеттер бар. Ак конфет алып келесиздер. Настар внимание марш дегенде. Ага чейин шашпагыла. Ак түртүп тартмай жок. Ак конфет алып келесиздер. Даярсыздарбы? Алтын той болсунбу сиздерде да? Чапанды утабызбы? Конечно. Бул кыздан коркпойсузбу? Жок. Коркутуп коюңуз. Коркутуп коюңуз. Эмес. Баары коркутуп коюңуз. Ак конфетке даяр тургула. 3, 2, 1, старт! Кеттиги! Sizde var. Ак конфет dedim тугандар. Көк жашыл алып келгендер апарып салып коюңlar. Салып коюңlar. Ак. Мына колуңузда ак бар экен, жашылдарды салып келиңиз бар. Жашылдарды бериңиз. Жашыл ак конфет dedim. Ак. Канаки. Sizde ак барбы? Sizde ак барбы? Келиңиз, sizde жок. Сиздин келиңиз, атыңыз ким? Элмира эжеме приз берели, биринчи призибизди берели. Жана Элмира эжебизге рахмат айталы. Келиңиз, сиз кошулабыз. Ак конфет сизде бар. Элмира эжекебиздин призин берип коюңуздар. Түшүнүңөр, мен улам түстөрдү айтып берем. Ошол түстү точно ажыратып апамдын колунан алып келгиле. Кийинки түс жашыл узун. Жашыл узун конфет. Башка көк же, башка конфет жарабайт, узун жашыл конфет. Даярсыздарбы? 3, 2, старт дегенде. 1, старт! Кеттиги! Жашыл конфет! Жашыл конфет! Жашыл! Кара! Жашыл! Сизде ак бойдон барбы? Айылын, тиги апаны аяп койсоңор боло жок дегенде. Апанын өзү кереги жок, чапаны керек. Атың ким сен? Сен атың ким? Отурчу, Кайсы кыз утулуп калды ошондо? Алып кел. Сиз алып келбей калдыңыз, Бармаңыз, белеңиз кут болсун. Төртөөбүз калдык. Кол чаап коюңуздар, келиңиздер. Апа, мен ағалайсыз, сізді төбелік өлтіріп қойшады ошайды бар. Мұндай қоп қойшы. Сіз бияқ әлі тұрып тұрсыз, бергі әлі тұрып тұрсыз. Баяқы жапам. Қыздар, қалды екелі түс. Көк, анан кейін фиолетовый түс. Азыр көк түске жанталашабыз. Бири-бирибизди түртпөй жок, сындырмай жок. 3, 2, старт! Көк түс! Синий!
çok var. Siz ne oldunuz? Ya ne oldu? Çıkmıyor al. Kim çelme okusken? Kendi gece çelme okusken. Rahmat. Geliniz. 4. orun alıp oturuveriniz. Rahmat. Salып салбаңыз, фиолетовыйды салып салыңыз. Болды. Азыр немесе финалдык оюнга кадам таштадык. Номери жок тикон алып була. Экеле кыз келет. Кимиси жеңеткенин билбейм. Момундай түстөгү экеле конфет калды. Кимиси жеңүүчү. Кана конфеттер? Турабы? 1, 3, 5 кеттиги. Азаматсыз бар, сіздерше? Бар, ой, сіз яштық қылып күн шықпай. Кеше қолман жылып кетті. Азыр ушундай заман, қолдан жылған заман. Арекет қылып жанталашпасаң ұтыласың. 3-ші орынды, үй қарап қойылы. Окей. Қол шақпасаңыздар, 3-ші орын. Азаматсыздар. Мұнда жөңгірбейм. Машина olsa ne машина olası? BMW 570. 570 Lexus cana BMW. 5 mi? BMW'nun ünü. Çok kötü. Lexus'un ünü. Bizdeki bazı nava için de oyun çıkmayın. Dur deyip koyun. Hazır apa ortaga жылып koyuңuz. Barasыңар, апанын беттен өбөсүңөр, келип менин колуман чапанды чулуп аласыңар, ошо киши жеңүүчү. Чапан эле калды. Конфетти кандай талашсаңар, менден чапанды ушундай талашкандар. Даярсыңарбы? Марш дегенде кетесиңер. На старт, внимание. Марш дегелек мына эле. На старт, баткен чечип албайсызбы? На старт, внимание, май. Май дедим, май. Марш дегелек, май. Эмесе, бир уруунун апасы, ал бизди өпкөн кезде жазылат көңүл капасы. Ылайым, сиздер дагы алган жарыңыздар менен 50 жыл чогуу жашап, неберелериңер алтын той берсин. Апанын чапанын кийип кетүүгө даярсызбы? Даяр. Кийип кетүүгө даярсызбы? Даярмын. Сизди колдоочулар кол чабабы? Сизди колдоочулар кол чабабы? На старт, внимание, марш!
ичине күтүп, 2 бөлүп ырдап бердим. Биздин сунушубузду четке какпаган кыргыз уулуна көңүл бөлүп коесуздар. Акбар Сүйүнбаев. Чоң рахмат. Мен дагы бир нерсени айта кетейин. Мен 15 жашымда ушул Темирбек атабыз менен Дүрия апабыздын үйүндө Райхан Абдувалиева деген эжекебиз аркылуу гастролдоп Жумгалга барып калган экенбиз. Ошол жактан ушул кишилердин батасын алып, анан мен эң ыраазы болгонум мына Жаннат эжекем турат бул жакта. Ал кезде таптакнакай эжекем келип автограф деген мода эле билесиздер. Ошондо автограф алды эле да. Анда кызыңыз кичинекей кыз эле. Назика канакей Назика. Ой, окей, Назика кичинекей кыз эле ошол оозуна түкүрүп кет десе, биз эми элге таанылалы элек кишибиз, кантип биз ушундай болмок эле десем, жок, буюрса болосуңар деп мындай көк бетте деп ушунда отурду эле. Назика келе койчу. Мына ушу кичинекей кыз болчу ошондо. Мен абдан кубанычтамын. Ушул адамдардын жакшылыгында кайрадан кызмат кылып, жаман да болсо атым чыгып, ушул сиздердин тоюңуздарда себепкер болуп атканыма бар болуңуздар. Назика, келечегиң кең болсун. Оозуңа кичинекей кезинде байкабай түкүрүп алыптырмын, кечирип кой. Досторго деген чыгарманы жалпы Жаннат эжемдин подружкаларынын атынан, Жазгын эжемдин коллективи юридический колледж болжак.
Ушул тойда жумгандыктар барбы? Саяктар барбы? Аткарылып аннемесе талабыңар. Келе жатам алдыңарга сыймык тамчу караныңар. Ал жигит кыргызымдын эмгек сиңирген артисти Саралаев Айбек деген саялар. Чоң рахмат. Тоюңуздар той менен сымбаттуу Темирбек байке. Дүйрөжүгө бактылуу болуңуздар, аман болуңуздар. Айбек Саралаев. Еліңіздер анымесе жалпы жумғандықтар бар ма? Ар кимдин жери өзүнө ай көрүнөт
Kaçta жүрөсүң элдерден бери? Байқадыңбы асмандан ерметтеліп жаған қарды мені болсын жаш балаша қарды кешіп атқырдым жанымды ай қараңды қар жады аппақ жады қар жады бақыт жады almay yumuşak canım sen alıp sezdin bir nasibim ayranlar komutanlar oğluma canlı
айылынан бeri келген Сүйіндік деген бажасының атынан кийинки ырбелек тартууланат. Бажалар барбы я? Жокпу? Сүйіндік байкенин атынан кабыл алыңыздар.